Li bajarê Cizrê ji zû ve roj çûbû ava, hêdî dinya tarî dibû. Bi êvarê re li mala her sê birayan tevgereke dest pê kiribû. Gava ku stê pê hesiya bû ku mem ne li malê ye û bihaya kesî jê tune ye bê bi kuda ve çûye ketibû mereqa wî. Ji ber ku mem haya kesî ji xwe çê nekiribû û çûbû, stê xema ku tiştek biqewime dikişand. Bi mereq xwe da benda vegera wî. Her sê bira ne li mal bûn û mêvan emanetiyê bû. Hesen temiya mem li wê kiribû û ji wê xwestibû ku li wî miqatebe. Êvar jî qulipî bû û wextê şîva hatibû lê dîsa jî mem nehatibû. Nema sebra wê hat, ditirsiya ku tiştek bi serê mêvanê wan de qewimîbe. Rabû ser xwe bang li xulaman kir û ji wan re got memê alan bêyî ku ji me kesî re tiştek bibêje derketiye û çûye. Heta ne ve negeriye ye ditirsim ku tiştek hatibe serê wî. Herin li hemû derên ku aqilê we jê dibire binerin. Hela bê hûn wî nabînin heger we ew nedît dît jê re bibêjin xwe hate stê ji bo te ketiye mereqê wî bînin û werin. Heta ku ew nayê wê dilê min rehet nebe û ji tirsa Hesen ez ê nikaribim rakevim. Li ser daxwaza stê xulam ketin nav kuçe û kolanan Cizrê botan. Li nav bajêr belav bûn û şopa min majotin. Çûn hecî dere ku gumana wan diçû ser, li hemû deran nêrîn lê mem nexuyabû. Destvala bi ser stê vegeriyan û hatin qonaxê. Ji stê re gotin: Xatûn, hecî dere ku gumana me pê diçû ser, me lê nerî me ew nedît. Me çû li deriyê hin beg û mîran jî xist kesî ew nedîtiye. Hinek kes jî raketibûn me fedî kir ku piştî nivê şevê em li deriyê wan camêran xin û em destvala vegeriyan. Wek barê dinyayê giştî xwe berda beser milê stê, hema xwe berda erdê û xulam şandin. Li odeya xwe diçû û dihat, ketibû texmînan, ne li benda tiştekî wisa bû. Mêvan çawa bi derbekî re wenda bûn çûbû ku heta niha li çî derê bû. Tiştek hatibû serê wî yan li derekê bû û ew ê bihata. Ne dixwast tişên xerab bîne bîra xwe û bi bêhêviya ku li derekê maye û ew ê vegere li benda wî bû. Bibû sibe dinya ronî bibû hêdî deng bi dinyê diket. Mêvanê wê nehatibû. Ji mereqan xew neketibû çavên wê û heta sibehê xwe dabû benda hatina mem û rûniştibû. Çawa ku bû sibe û tevgera mirovan li derve dest pê kiribû bang li xulaman kiribû ew şandibûn pey delalan. Wê sibehê jî hêlekê vexulam berda nav bajêr ji hêla din ve jî delal berda nav bajêr da ku mem bibînin. Xulam û delal li nav bajêr belav bibûn, dîsa destvala vegeriya bûn hatibûn. Li her derê bajarê Cizrê botan geriya bûn û ew nedîtibûn. Stê nema zanîbû bêka ew ê çi bike, çi hatibû serê wî, bi ku ve çûbû, çawa wisa bi derbekî re wenda bibû û haya kesî jê xwe çê nekiribû. Nizanîbû têsiliya xwe ji dîtina mem ketibe û di nav malê de şîn gerand. Him ji wendabûna mem xwe sîncdar dikir, him jî zanîbû ku Hesen û her du bira vegerin ew ê qiyametê rakin. Wekta xwediya hezret û evîna giran zînê bihîst ku mem li bajarê Cizrê botan wenda bûye, wê fehm kir ku bêbextî tiştek anîne serê wî. Bê navber hîsîr barand û xwe da benda xeberek xêrê. Her gav û saetê cerî dişandin. Hinda stê bêka xeberek ji mem standiye yan na. Her gava ku cerî dihatin û zînê pê dihesiya ku ti xeber ji mem tune ye bi vê xeberê re diheliya. Gava ku ceriyên digotin na bi barandina hîsîran re destên xwe li ber Xwedê vedikir û digot: Xwedayê min, tu hesreta dilê ya giran hişt Xwedayê min, te heqê me ji serseban re nehêlî. Bi min mem re ev hesreta dila ya giran hiştin û nehiştin ku em bigihêjin miradê xwe. Di van bîst û neh rojin ku mem wenda bû zînê hatina çardeh ceriyan xanima paş perdeyan mêvanê şevê û xewna xiyalan Sultanê bajarê Mixrebê jî wek hefsî be ne ji odeya xwe derdiket ne jî kesî re dipeyivî. Ne dixwar ne vedixwar, ne jî serê xwe datanî ser bialîvê û radiket. Gava bi gav hesret mereqê ew diheland.
خو دابو همبر دری پشت خو دابو حسین پنجره و وصال بنده بو که جمم خبرک ببیزه هر سی براجی لسر ریا وگربون جبر کو مم لپی خو اشتبون دلیوان راحت بو لو مازو کاری خو قدان دبون وگریان 29 روز مم د بنی وی زندانی د قدیان دوی دما کو مم د زندانی د بو جبلی بکو اوان کس به سروی و نداد مم جدینا و برشیبونا ضعیف کتبو نکسی جره خوارنک خوش و خواه آوک پاقش دانی نجی جبو کو کار بلوی جه نداوی رکوه تشتک دانه نکاری بو سری خواه دینا و خوشکی رکوه هر کو ده خوره ده چو خونین خراب دید و ود چنقی دست خواه لبر خواده ود گرت و دگوت خدای من جتوه خویای به بخت به وجدانان فرسند جمع استندنه از آویت ما بنوی زندان تاری و نداوی نخوشکی گپک نان ددن من نجی قرتک آوا پاقش هیوی و ستاره تنگیان توی یا خدای جورین تو مزینی جتا هیوی دکم که تو من جدستی وان ببختان خلاص بکی نه اگر خلاصیان من جدستی وان تو نبه تو روح من بستینی و من خزب و عذاب وان خلاص بکی ها چند روز دیدش ها چند روز جیم لوی حیاتا مامه یکا آخا گوری جوی رشا من چیتره خودی قولی خود دخت تنگیان لگاوا کو قول بری خود دنه دعای وان قبول دکه من باوی کی جوی رشا رزگار بکه خدای من می الان دیسا دخون و خیالان دبو بدنگه که ببری گوهی و کتبو جناب خیالان درکت لهلا دنگ زفری نهریکو بکوی حوان هاتیه لجور دستین خواه دایا چاخین دیری و بانگلو بیده که گاوه کو چاول بکو کت چلا دلی وی رابو لی هیرسا زمانی وی نگریا و دنگ خواه نانی بکو دکنیا بانگلوی کرو گوت تو قنج پیزانی بکو حو مرن اوی کاربت تجفرا درخه در به زلام ماندید نوسا لاو منجتره گو نگوت بو بگم من نکی اوی شغل کی پر مهم و گران وره سریته دسته باجنه که بازار خواه برده دگوی خواه وکا و باش لمن گوهدار به که از مزگینیه که بدم تا مالا میره جزیره بشوته بختوی تونه سوزا زینه به یکی دن ردایه سبه یانجی دو سبه اوی داوتا زینه تیدان بکن وی به دو دفعان و به زرنیان بکن داوت اگر تو جریا من سپی باور نکی جی نکه تو زانی لی اوی دنگ داوت بگیه جه حتی میراتا زندانه اوی زینه به سروی حال تای پریشان ده تیکه و سری گوونده دستمالا خواه باکه بکه و برقصه لو بکو از نزانم براستی تو هاتی به من را دپیوی یان خونک نیوی شوانه که از دبینم و دپیزم مالا تبشوته نزانم تو چطه بای گلو تو مرووی تو جنی نکو تو شیطانی و جاغی تا کور ببه دفج من برده دردی من مزنه کلی من پرگرانه اوی چاوازینه تیکه و سر گووند و دلانه تو دبیجی قی از جوان دروان تا باور بکم بکو کنیا گوت من وی گاوا کو هاتو که کتبو جزیره من را باور نکربو نهاتیه ببینی بانگ دنج با مم دنگ جخنانی و نمال هیلا وید لنری بکو اوان پشتی کوب جهر خو ورشیا جهنداوی داره و چو لیتف دل خو تجاری دست برندا خو گهان دیوانا می ازین سلاف دایو گوت میره من اگر تو دستورا بدی دستوری بدی من از اجتر تشتکی بیجه میر گوت بیجه بکو دیسا چقامیه نا میره من تشتک ناقامیه از جبو قنجیا تاعتمه وکو تو جی پیزانی که بن حتی چند روزن دن اوی هر سی برا وگرن ایرو از چوم زندانی من بالا خدای که من گلکی زحیف بویا و حالت ده نمایه خوارنا که از جیرا دبم جینا خواه رها حستیا لاوک ضعیف بویا لسر تا یکی مایه آنها حسن چکو قرطا جن وگرن و موان خواه دوی حالی ده ببینن اوی نخوشی گراندر که و
یا قنجه و کو بری کو حرسی برا وگرن میوان وان ساغ و لسر و خواه ببینه از دبیجم کو جارک چاو لزینه بکوه اوی بسر همده خواه وره فرمانه بده لبر دوی زندانه به دو دفان و به دو زرنیان دعوت که لدار بخه بلا زینه خملا خواه لخواه بکه زینه تیخ سری گوونده بلا دستمال خواه لبابکه گاوا مم چاوله که اوی دلی وی شوق بده و راحت به توی جی ببه بسلامتی جبن وی باری خلاص ببی یا نا ترسا من اوه کمم ده زندان دا بمره میره جزیره بوتان قنج زانی بو که هر سی برا و گرن و میوان خواه بوی حالی که بکو ده بیجه ده ببینن ای خوین بهر که خبرک جا عاشق و متربان رشاند روژا دن 4 حب مترب هاتن و لحوشا قوناغا میر عزین سکنین میر عزین خبرک جا خواه زینه زیدار رشاند و گود هر جا خواه من را بیجن جبر که ممی آلان لحبر من بیرمتیا گران کربو من او آویتو بو زندانی او نهاجی ده زندانی ده لی از لکرنا خواه پوشمانم از بدم ممی آلان و دعوت آوان لدار بخم ویا من شاندیه دو متربان و من او آنینه قوناغی لحوشا قوناغی سکنینه بلا زینه را بخملا خواه بلا خواه بکه خواه بده برزیر خیزان بلا ورته که فسره گوونده و دستمال خواه بعجینه اوی گووندی حتی برده وی دری زندانی بگره و بلا بره به دستی خواه ممج زندانی درخینه بلا ممی آلان وی کیف خوش و بختوار ببینه دا که وی روشا زندانی ده خراب جسر خواه باویجه و زو بسر حمد خواه وره پشتی وان گوتنان زینه به وی روشا خواه که تشتی ده نما بو رابو خملا خواه گریدا پوری خواه هفریشم بسر پشتا خواه بردا قور زیران دا عنیه خواه گردانیان به موری و مرجان لسر گردان خواه کالی جور بجه کر چاوین خواه رش بلک لجکلی سبانی تیر کر مسکو عنبر به سر خدا کر بری خدا دروه او هات کاوازینی بوی حالی خواه جوده خواه داکت و چاوین بکو پیکتن فرمان دا متربان بو همین دفان کجکین کج بری ده بکو خبر دا بوان و اول حوشه جوان دبون کتن دستی هف زینه کت سری گوونده و دستمال خوال باکر ممی آلان جاری که دید که دنگی دفان ته مم سری خواه جهرده را کرو باش که دا دروه خواه گود این او پیوین که بکوی شیطان دکرن همو راستن دلیوی کلیا بدنا کو قوته دا نما بو لبابو و کدرده جنوب رابو خواست بر به دری زندانه و هر دنگ جبراد هات کوفند کشیا برده به دری زندانه زینه جتیفا ممر دستمال خواه دستی خواه گرانده بو او دا دسر دلانه ده هید راقصی گاوا چاوه ممر زینه کتن دلیوی هورا کر رها دلیوی قطیا و بجاره کر رکت ارده تعریف کرن زینه دید که ممل عرده به روح و جان دریج بویه حجومی سروی کر دما زینه دید نما دنگ جممته و دلالیه بر دلی خواه مر لخواه خست کر قیرون هوار خواهوید سر لاش ممی آلان یکو ده بنی حفظ و زندانه ده به روح ما بو و وی جی جاره کدن سر خواه جسر بدنا مم یا به روح و جان را نکر لبرا پلاویجی تولی ممی آلان جدری جداری قطیا گاوا که میری جزیره بوتان به ویقه منی حسیا در باسیون در زندانی بو حسیرین وی ده سر مم و زینه ده دگندرین ارده ده برخواده دگود از بوم سبب آوان تشتنگران به ناو خوده من زانی بوهونه وگرن مینا آنها روح خواه لبر روح وده بدایا پشتی کو جسد هر دو اوینداران بقیرین و گری زندان درخستن لگوری اصول و عادتا ششتن و کفن کرن میره جزیره بوتان فرمان دا و گود تربا مموزینی لناو مزلین میرکتیا بوتان بکولن بلا تربا هر دیان به بوس و نوکی لتنش دا هف بن وی گاوه بکو بانکر میره بوتان و میره من تربا وان لجم هف دکولی
بشەv ew ê yeklikekî bibe mêvan, ev jî ne tiştekî rast e. Hesen çego qereta cîn sefera xwe kiribûn û ji seferê ve digeriyan. Nêrên ku çi qelabaliqa mezin li nav tirbên mîrektiyê Cizîra Botan civiyane berê hespê xwe da hêlê û zivirandin. Hersê jî ji hespên xwe peya bûn, lê haya kesî ji hatina wan çê nebû. Mêrê Cizîra Botan û Beko li ser tirba ketibûn minaqeşeyan. Celaliyan ji gotinên wan fêm kirin ku Zîne Zîdan û Memê Alan vefat kirine. Hersiyan bi hev re mîna deyrên Seydê xwe avêtin ser Beko. Şûr daşandin serê wî û serê wî bi serê Beko li erdê gindirî. Xwîna wî pejiqî navbera tirbên herduyan. Hemû kesên ku li ser tirba bûn sarman. Lê Mîrezîn jî bo kuştina Beko dengê xwe dernexist û ji wê pê ve tin nexweşî derneket. Meytê Beko jî şuştin û li gorî edetan ew jî li hin da tirbê wan veşartin. Wê şevê Zînê çend caran hat xewna Mîrezîn û digot: Bira, te ez nas nekirim, te Memê Alan Siltanê Kurdan jî nas nekir. Te bawer dikir ku em jî mîna xelkê nêzîkî şeytan û ji xwedan dûr in. Tu nerim ku tu ji rûyê min fedîkar bûyî û nikarî derkevî nav mirovan û li rûyê kesî binerî. Ji bo ku tu her tiştî bi çavan bibînî, roja îniyê gava ku siwar derketin cirîdê, tu jî were nav goristanan. Di navbera tirba me her duyan de bisekine. Wê gavê tu yê nema ji min gazinan bikî. Mîrezîn li ser vê xewna xwe ya du caran şiyar bibû. Heya ku sara cara sisiyan jî hema xewn dît, rabû ser xwe û got: Sibê roja îniyê ye, ez ê teqez herim ser tirba wan, helezê binerim bê çi ji min ve xwiyanî dibe. Mîrezîn li hespê xwe siwar bû, derket hat temaşe cerîdê. Lê aqilê wî li xewna wî bû. Di dema ku Zînê jê xwestibû derabû rê û hatibû nav goristanê. Di nav tirba her du dildaran de sekinî bû. Ew qulika ku di xewneyê de dîtibû, nêrî ku di tirba Zînê de ye, xwe xwar kir û di vê qulikê re bala xwe da hundirê tirbê dît ku destê Mem û Zîn di hev de ne. Dengek ji Zînê hat got: Keko, di eşqa me herduyan bi çavên serê xwe dît. Piştî mirina Mem û Zînê, Hesen bang li her du birayan xwe kir û got: Birano, Mem bû mêvanê me û dû re mir, em jî derdê wî re nebûn derman. Me digot qey em ê rûyekî spî mêvanê xwe bişînin mala wî, lê nebû. Werin em siwarekî bişînin bajarê Mixribê cem bavê wî yê kal û xwediyên wî. Qenê wê şûr û cilên Memê Alan bigihêje destê wan. Pismamê me Mîrşem siwarekî binav û deng e. Ez ê jê rica bikim ku ew vî barî bigire ser milên xwe, bila li bozê rawan siwar bibe. Ew ê heywan rê bi ber Mîrşem xîne û ew ê wî bigihîne xwediyê Memê Alan. Her du birayan gotinin Hesen di cih de dîtin. Hesen nişand pê Mîrşem û jê re derdê xwe got. Mîrşem got: Serçavan, ez ê herim. Bozê rawan li ji tevlixanê derxistin, Zîn û taxim lê kirin, cil alav û şûrê Mem li ser terkiya şidandin. Mîrşem li boza rawan siwar bû, hevs da ber zenguyan û berê xwe da bajarê Mixribê.